Na redu je igra Nije nego. Aleksandre, spremni? Da. Evo vaših 5 pojmova. Mržnja u doba kuge. Ljubav u doba kolere. Odlično. Marquez, jel? Kaplaru ima ko da čita. Pomoć. Roman. Pomoć. Gabriel Garcia Marquez. Ne znam. Idemo dalje. Namerni život jednog legaliste. Pomoć. Drama. Pomoć. Dario Fo. Slučajni život. Ne znam, dalje. Ne, idemo dalje. Pitoma guska. Pomoć. Drama. Pomoć. Henrik Ibsen. Divlja patka. Odlično, divlja patka. Ali vreme je isteklo. Kad se mi živi uspavamo. Pomoć. Drama. Pomoć. Henrik Ibsen. Ne znam. Bani, može? Može. Kaplaru ima ko da čita. Pukovniku nema ko da piše. Tako je, Marquez. Namerni život jednog legaliste. Ne znam. Slučajna smrt jednog anarhiste. Pitamo guska je divlja patka, to se dakle uvažava. I kad se mi živi uspavamo, to nam je poslednje. Kad se mrtv probude. Kad se mi mrtvi probudimo, to je tačan naziv ove drame. Evo vaših pojmova, Bojane. Sveska o pustinji. Knjiga o džungli. Tako je, Kipling. Tamo se zapalila. Svetlo se ugasilo. Jeste, još jednom Kipling. Plašljivi mornari. Pomoć. Roman. Pomoć. Rudyard Kipling. Hrabri kapetan. Tačno. Majka kiše. Otac sunca. Ne. Ispod potoka na livadu. Preko reke pa u šumu. Tako je, Ernest Hemingway, preko reke pa u šumu. Ostao nam je jedan pojam nerešen. Majka kiše, šta vi kažete? Možda kći sunca. Kći snega. Samo 2 poena razlike između naša 2 takmičara. Odlično, idemo na skočka. Skočko. Tref. Odmah skočka, je li tako? 2 skočka, 2 trefa, nema pogodaka. Pik, herc. 4 pika. 2 znaka su na dobrim mestima. 1 znak je na dobroj poziciji. Karo, pik. Herc, karo. Da vidimo sad. 4 pogotka, sva 4 znaka ste dobro postavili. Karo, pik, srce, karo. Bravo. Bojani, može? Pik 3 herc. 1 pik, 3 srca. 1 znak ste pogodili? Karo, pik, karo. Da vidimo sad. 3 znaka na dobrim mestima. Odlično. Karo, pik, karo, zvezda. Ovo je 3. pokušaj. Kao i malo pre. Karo, pik, karo, skočko. 4 pogotka. Sva 4 znaka su na dobrim mestima. Karo, pik, karo, skočko. Na redu je igra Ko zna zna. Prvo pitanje. Ukuvano voće, kompot ili na nemačkom? Ukuvano voće, kompot ili dunst? Drugo pitanje. Ćoćo San je ličnost iz opere, a negde možete naći i kao Ćoćo San. Ali u svakom slučaju to je ličnost iz opere? Madame Butterfly. Bravo, Madame Butterfly. Idemo na 3. pitanje. Koji je naučnik pronašao žiroskop? Žiroskop je pronašao Leon Foucault. Mitološko čudovište Kerber imalo je 3 glave, a umesto repa imalo je zmiju. Pitanje broj 5. Stvaranje antitela u organizmu pod uticajem antigena stručno se naziva
Stručno se naziva ono što nam je najvažnije u organizmu, imunitet. Čija je žena bila Olivera, inače kćerka kneza Lazara? Kćerka kneza Lazara, Olivera, bila je i žena. Pa koliko znam, Bajazitova je posle Tuharna. Tako je. Bajazita prvog turskog sultana. Kakve su bujice u nazivu dela Ernesta Hemingwaya? Ovo je 7. pitanje. Prolećne bujice. Pitanje broj 8. Dobrovoljci je naziv filma našeg reditelja. Dobrovoljci, to je naziv filma Predraga Golubovića. Na kom kontinentu su Altajske planine? Na kom kontinentu su Altajske planine? Van? Azija. Jeste, u Aziji. Planinski venac dug 2000 km. Najveći broj medalja na Pekinškoj olimpijadi osvojili su sportisti iz koje zemlje? Ko nam je najbrži, ko nam je brži zapravo? Aleksandar? Sjedinjenih Američkih Država. Tako je. Znate slučajno koliko? 111. Blizu ste. 110. Još malo se igramo. Ostale su asocijacije. Prvo otvara Aleksandar. A3. A3. Kampanja. Kolona politika. Ne. A2. Može da bude, ali u ovom slučaju nije. Agent. Poda reklam. Ne. A4. A4. Stručnjak. Kolona marketing. Tako je. Marketing. Hoćemo da probamo konačno rešenje. Konačan trik. Ne. Bone. B3. B3 šampion. Konačno agencija. Ne. B4. B4 as. Kolona B prvak. Tako je. Prvak. Marketing. Prvak. Prvak marketing. Konačno. Dalje. Dalje. Bone. V4. V4 suparnik. Pod V rival. Ne. V3. Po meri. Kolona V protivnik. Tačno, protivnik. Protivnik, marketing, prvak. Dobro, vi ovo otvarate za sada. Ćemo konačno. Aleksandar? Dalje. Bane? G3. G3, begunac. Konačno škola. Ne. G4. Psi lutalice. Begunac, psi lutalice. Tabela G. Dalje. Bane? G2. G2, inostranstva. Imamo li neku asocijaciju? Inostranstvo, begunac, psi lutalice. Tabela G. Azil pod G. Jeste, to nam je tabela G. Azil. Azil, protivnik, marketing, prvak. Konačno. Imate malo vremena. Bojane. Dalje. Aleksandre. Politika. Blizu ste. To je ono što ste pokušali na početku. Politički. Politički marketing, politički prvak i politički protivnik. Zatražiti politički azil.